nyani wa yotu concerned na utalo wa single parents ula wingi pete ngitha nunone kiene Uhuru Kenyatta lakini muthenya wa umuthi muthikise ni ngwenda nikana tukula ni ati niguo akainge matukwa maikwenda kutwawa niguo akainge matuko maikwenda otwawa mundu ngena anokilila ambia mwala wiseke so long as mundu mukani wathio ko amanda mundu measiana ake you utwae ni stress amo measia utwae ni scam is it true kana utwae ni scam na aka ainge mamuite kulea kutwawa usini wonena ni wicho muthenya wa omunthe nuno watito sisi ndo dunia endete na aka alame kweasiana meoka ni aingipyo na maende na kuongeleka day in day out yani tumisiba ile itonyo toma mundu muka okela kasia ni watu akuma ngoni wande kwenda kutwawa lakini noethe na siana siake lakini masabu makutwawa nde umeka yuko utukula neti ati niguo aka aingi matukwa matwite kulea kutwawa niguo aka aingi matuko matwite kulea kutwawa na nitu mi musiba ile itonyo tuma ukiloka asia nyindi kutwawa ni responsibility ya ume kana ni kulea kwenda ungiana ambiye mwala ni wisi utwaye wimea mingi muno aiwithi bando ni lazima uitabania uendete kwiko na uithibana ono ithi kwenyu pande wailete kukila ukathingethio nesa no isioka ni lazima yu witie mwanya na nutonya itie mwanya no ibatwa yuko utokola nete niguo aka ainge matuko maamuite mwela hapana wacha tusiolewe lakini tukue na mtoto tukue na watoto nikinundu motwa balama biki ange meka usisio makasia utwa monola wangania etha motwa metha maile uachana nayo ekapeka lewala akatweka leo kwa muthenya ni wa umunthe muthikise twitha twenda kumanya kuma kwaku jo niguo aka ainge matwite kulea kutwawa niguo aka ainge matwite kulea kutwawa twitha tuinenania obani kana tumanye lakini kwa mauvombe yange mwithikisia unenania mwithikisia no kwati live na nothi okathi katika Facebook fan page ya Irene Nyanzi kana mwela wa town Irene Nyanzi mwela wa town kinitambe uka like no ifollow like ufollow no comment ya kuneitha ndi isoma undu tuendeye na kunenania withi katika Facebook fan page ya Irene Nyanzi enda katika Facebook fan page ya Irene Nyanzi nondo itonde tu yania katika normal Facebook nicho kitumine noni ni wailu nikana ngwete etha ngoje kwitwa Facebook fan page yakuwe kwa enda ulike ucomment na we follow like ufollow ucomment katika Facebook ya Irene Nyanzi mwela wa town ulike ufollow na we comment yani chao kila kiutuma aka matua ite tuyotwawa usinuone na niya wito muthenya wa omonde kisila kama mene kawasia wa mokaba wa masito kwaneta wa mwela wa town na ke nekilungu changethi sia wati ndata unena niya wito muthenya wa omonde tuikolia yani chao kila kitumite akainge maamua ite akato ikatwawe lakini no twitha na siana kana mwana ni chao usiniwone na niya wito muthenya wa omonde